kill me today, but I know thousands and thousands of Ngizwe, Phakela Mthakathi, Jacinta will rise again. And you can never amanzi lawa ngeke uyivala zonke imbobo khona lazo amanzi mayengashona ngaphansi azoyifuna. A few moments later. Sengathi angashaka amathakhi kube sathi isiteleka ngathi angashaka manje ke angabe safa njalo uthanda engathi angasha ungamanyala wena ngizokuthiwa ucommentile kulezi ingane lezi ebephosta amasimba fusakho inja sengathi ungafa umgodoyi nyakwenyanya ukuya nokubuya le njengaganiwe ehamba yayo gxeka umshado wengane yayibiza ngalento yathi awusayisapheli lento usho umshado kaTekisi udodo womuntu nyakwenyanya masondo uyinja wena ngitshela ukuthi mina wena wakhohlisa ugogo wakho ethi mkhwenyana wayitshela usuganiwe wayedlalisa ugogo wakho Mbongolo ethi kubiza umkhwenyana wami uyitshela usuganiwe awuganiwe fusaki yakwenyanya fusaki lenja manyana lokho kwangempela uhlanya lokho ukuthi akazashawe iyona into emphethe kuphela uMizwa hayi ukuthi yini musana ukuvumela imsangano bafowethu musana ukuvumela imsangano siyazi ukuthi abanye ngenxa yokuthi uNgizwe une following siyazi ukuthi abanye bahamba naye just to promote their brands not because uNgizwe bemthanda afuna imali mabe ngamnikanga imali umalemo useyabheda ahamba yeke umntwana okwaphinda ngena guqa aqhawule athi angaqeda ukuqhawula aphume lapha athi likhehla akufanele lithathe inqumo uNdunankulu akawazi namandla kaNdunankulu ngoba phela akahambi nasilo akahambi nankosi akahambi ngisho nanenkosi yangakubo asikaze simbone thina efika neviyo la ngakubo emkhosini wamakhosi njengoba eyibiza njengomuntu omZulu ophethe amaZulu noma okhulumela amaZulu noma ophethe into ethinta amaZulu asikaze simbone thina ehamba nenkosi yakhe emphethe akaphethwe umuntu lo muntu uphethwe lapha eBria eyifebeni kuphela uphethwe lapha kulama tavern agcwele lapha na ko Morningside na ko Glenwood ilapha aphethwe khona yini singaze simbone eseduze kwenkosi yakhe emphethe emakhaya njengomuntu obonakala njengomuntu owazi isiZulu phela niyabona so asimusa ukutotosa uNgizwe uyasangana uyahlanya akahlanya ukuhlanya lokho kwangempela ukuhlanya lokho ukuthi akazashawe iyona into emphethe kuphela uNgizwe hayi ukuthi yini musana ukuvumela imsangano bafowethu musana ukuvumela imsangano siyazi ukuthi abanye ngenxa yokuthi uNgizwe une following siyazi ukuthi abanye bahamba naye just to promote their brands not because uNgizwe bemthanda ngeke ungitshele ngomtebhosha iwengu lezi engenangqondo izinto engenangqondo zonke lezi ungitshele ukuthi umtebhosha njengoba ehamba noNgizwe uyaphila la ekhaya akaphila umtebhosha ekhanda akasile futhi namsiza namtshela ukuthi angabhizibeli namsiza okay laba abacabanga ukuthi umtebhosha ngalwa nami abayihlele impi banayo imali beyifaka lapha eEllis Park yabona laba abacabanga ukuthi nje umtebhosha ngalwa nami abayihlele impi nifaka lapha eEllis Park nikhokha imali sihambe ke siyodlala nisibukeke ngoba phela anikwazi ukwenza lento lifuna abantu abazoyenza yabo bese naye ethuthuzele engwalapha emahlabathini ngakithi ethuthuzeliswa umuntu wale kwamaphumulo.